Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak dyno engine YRV Kenari. So engine ni nampak tu gold, color gold. Okay, so engine ni dah buat piston, penanti rod, cuma ni pakai manifold standard TD04, intake custom, throttle body standard, blow off pakai G-ready. Yang ni pakai stage 2 punya works engineering dia punya fuel regulator works. Okey, yang lain banana wastegate original. Pipe ni pipe induction, tunggu pakai 15T. Yang lain-lain okay, masih standard dan management, pakai management ABS. Okey, so kita tengok macam mana. Okey, alhamdulillah. 177 1 bar 177 horsepower. Torque dia 220 Power dia sampai ke hujung. Okey, dia punya horsepower ni turbo tak lag, dan dia punya horsepower sampai ke hujung ada power. Untuk dapat lebih lagi kena tukar banana lah. Okey, mantap. Okey, so nak buat YRV, nak dyno ke, boleh datang di Dynocom Bandar Saujana Putra. Okey, assalamualaikum.